mu cyumweru gishize ubwo ni mu mpera z'umwaka ushize hari tariki 27 Ukuboza muri 2021 nibwo Colonel Mamadi Doumbouya umuyobozi w'ingabo wabaye umukuru w'igihugu wa kabiri muto muri Afurika akaba kuri ubu ari buyoboye igihugu cya Guinea yahaye abakinnyi b'ikipe y'igihugu kuri bayoboye ya Guinea ibendera ry'igihugu cyabo ubwo biteguraga kwerekeza mu marushanwa y'igikombe cya Afurika ateganyijwe kubera muri Cameroon. Gusa mbere yo kwerekezayo aba basore babanje kunyura mu Rwanda mu rwego rwo kwitegura igikombe cya Afurika kizabera mu gihugu cya Cameroon, aho iyi kipe ya Guinea iri gukorera umwiherero mu Rwanda ndetse kandi aho banagombaga gukinira imikino ibiri ya gicuti n'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi. Banakinnye umukino wa mbere ku munsi w'ejo ku wa mbere tariki 3 Mutarama 2022. Mu mukino wa gicuti wabereye kuri Stade Amahoro, Guinea yahuye n'uruva gusenya kuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yayitsinze. Amavubi yatsinze igitego cya mbere ku munota wa 23 w'umukino ku ikosa ryari rikozwe na Ousmane Kante wateye umupira nabi, Hakizimana Muhajiri agahita wohereza neza mu izamu. Hanyuma mu gice cya kabiri cy'umukino umutoza Mashami Vincent yakuyemo Mugunga Yves yinjizamo rutahizamu Sugira Ernest ku munota wa 47 w'umukino ku mupira Muhire Keve yarakinanye na Sugira Ernest. Sugira yaje guhereza umupira Dani Usengimana ahita atsindira Amavubi igitego cya kabiri ku munota wa 69 w'umukino ku mupira wari utewe n'umunyezamu Hakizimana Adolphe. Sugira Ernest yakojejeho umutwe umupira uhita ugera kuri Muhozi Fred wa Espoir nawe ahita atsinda igitego cya gatatu cy'Amavubi ari nacyo cye cya mbere ku mukino wa mbere yakiniraga ikipe y'igihugu Amavubi. Mu bikomeje kwibazwa rero nyuma y'uyu mukino, nubwo uyu mukino wa mbere wari uwa gicuti ariko aho Guinea itangiye gupfunyikirwa ibitego n'Amavubi cyane ko umuyobozi uyoboye iki gihugu kuri ubu ngubu Colonel Mamadi Doumbouya yabahaye gasopo ubwo yabahaga ibendera akababwira ko nibatazana igikombe bazasubiza amafaranga yose yabatanzweho. Aho u Rwanda ntirwaba rutangiye kubakora mu jisho. Ese Mashami Vincent witeguraga gusoza manda ye yo gutoza Amavubi cyane ko ari mu kwezi gutaha kwa kabiri ndetse kandi hakaba hashize iminsi bamwe bamubaza impamvu cyategura kubera uburyo Amavubi amaze iminsi atsindwa, aho kugutsinda Guinea ntibyaba biri buze kwibagiza bamwe bamutegaga imishugujugu ahubwo akaba yanakongererwa Kontaro. Nyira amaso yerekwa bikeye ibindi akirorera umugani we wa wundi, si ngombwa kumara amabuye, reka tubitega amaso. Nyuma y'uyu mukino biteganyijwe ko Amavubi azakina umukino wa kabiri wa gicuti n'ikipe ya Guinea ku munsi wo kuwa 4 tariki ya 6 Mutarama 2022 kuri Stade Amahoro, aho nyuma yaho Guinea izahita yerekeza muri Cameroon guhera tariki ya 9 Mutarama 2022 mu gikombe cya Afurika. Ni Simeon Stizon Humza, iyi ukurikiye ni One Nation Radio, radio ya diaspora.